Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta iti alawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragragsaka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyar ita dito'y park. Kuma, kanayan ta naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapot ang pimping na tagta. Uray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay kagarudan, ituloy tang tagpasyat. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyaman ka nanin. Katagyaman ak. Gaputan na kasarita kamatlangan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la ko maakumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la ko ma. Tadamat namnamak di tapusom. Kuha Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto alikna. Awan parikot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto alikna. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlaw talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Wan mo ta? Jack ilibak ang naragsaka. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la ko ma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adanot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la ko ma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit dimat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman ak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin istoryata. O sige nga ron, agtrabaho tan. Ang mga numauntan ta. Oh, Alfred, ada ka maglayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada pa panan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack ili ba? Adamat kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamaawan mat ngamin sumgar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ni Jonah agayim mo, asaan ang napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang arudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yu ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang ro na ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayo. Nagbalin kayo latta na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko. Aywan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot ti na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat mi asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngem diyo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa aklaan itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din anag sao ka di talikudak. Kasano nga min, amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo, di taladawan, tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagtadtad tiluam, gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga noda makangag, nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw, isardang mo ti pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu, manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day to laangon ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan maysa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro day to'y pusok nga agayat iti sa bali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatang kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laan. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wala ding. Medyo nabayag mo tan nga agdat-dato na kankwana. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kankwana. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyaman no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko ti gayem mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton ti gayam ko. Annalyn, umaykan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarat tayo dito opisina, kat isoda ti agkuykuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog kadakwada. Ni ko ma-Alfred, di kaya't ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kuna, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang arudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror dahi ti amon. Nagpigsamad gayam ti todo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang dayta inton madamdaman. Agpasyar ta pa dito'y mall. Bueno, mapantagid din nag-dinner. Sige nga rod.
Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatag pa siya. Hello? Ha? Ha? Adda kayo magdayang dito mall. Imagas kami kini Gemma dito eh. Kaputa nagpiksamot ng titudo. Wan nga rod. Umay kan analin. Ditang singaan ti pa nag-date da. Saan kayo umat ama kasing ha? Ala, pag-urayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid di nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi analin. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat titudo. Naimbaglakit din. Taad na to'y dakil apayong ko. Ngam, ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di ba nagrek na? Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panang nagtigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawon ang nailabusak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumra kan. Kane, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang apaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag digusan. Tapno saan ka ang maopran kat amangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Un nga rod. Medyo adayo pa'y mat nga minti mapag na. Sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon. May atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonakan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Diyak mo. Ngam nako na ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonakan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matngarod no kasta. Ay, saan nga min arumbang agkaturog da. Gaputa saan da pa'y mat nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang ama mo? Amang ano panunutag nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga, Rudan. Maturog tan. Bye. Good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga, Rodan. Maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan napig sa titudo. Saan ang maitulod ni Manong Alfred? Gaputan motor lang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ni Manang Mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Angem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamot maturugayin tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapalang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga mi nakasarsarita. Sige sumrat ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay. Apay nga inara ko
Alfred! Pangaasim! Ibatan na ko ma! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibagat ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alfred, ako niya narakop na. Ibatan na ko ma. Kung ako nagsasarita talaang. Pasensya ka na. Nailoyo sa klaeng. Ay ayatin ka nga minunay. Ala, agtugaw talaeng. Ket agsasarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijiseled mo ha. Diyak ngamin kaya't ang makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Ket pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kaya't ang mailawan ta. Laglagi pam. Ado pa'y dagiti plano ta masapol ang matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatib kar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arataat ta. Ay, Rabi. Ngamjak mat na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da John kan Alfred? Naturog da iti hotel. Anya nga tandar aramidan da ita. Ay, anya mat. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay agkuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka kadi? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? Tuy pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ito ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod,
Ibagam atap na maawatak. Masaksakit, anak. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya, ti parikot mo dita. Amangan no. Mailawan da. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak, asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anak kasar. Saan man ngamin atila pang panunutam. Ala, ingkakat aginanan, gaputa ang mga nabannog kalaang. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta, ti? Tirabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilonak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaang. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma, taigiyan nak akanayon ti Apo, tapno itilat panalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Umay ka, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Katagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditati kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngamsaan ko man arumbang ay naramid mo amin dagita. Gaputa ka ba alakpay mait? Tapno adda ko mamut exercise ka. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabaho nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan mat siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, hingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam na anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya't timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakit anak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagakan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayem mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak na ang asumrap ita. Ngam, sigurado ka kabaalam. Wan manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Kabarbaruman. Naladaw ka itaas umrek. Ah, ay ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan samait balasang ko. Kasano anadlaw na.
Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti mata. Iso ako nayo alimtog. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay na ang tiagidan ang mga daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balayda. Anya nga taki sumarunong nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apaya dinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang aming pampanunuto. Apay, ada parikot mo? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay, di bagbagam? Kunak, doata pay laang nga gidan ang mga daw, gaputawan ni Gemma. Ay, uwan Sige nga, Rodan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gaputa manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan ngamin ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwang aldaw na ichay. Katwan Annalyn. Awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maturog ta nga, Rodan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo't. Wan O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Nada ka sa pulam. Riingan naklaang. Wan, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagak. Anya day ta? Sapay lako mata di nakagura Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay. Gaputan na simpag. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang sungbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar ngayon mayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsa ka na, gapot adda ka mat ditoy. Uray siya ka mana. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga rod. Umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin mistoryata pa'y Madamdamatan ton amapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, unaya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadakti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. O mga numapukaw ko. Kat day tatibanag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga gininayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kankwana. Lalaingam apare. Anyat yan mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta, adda plano yun ka ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taaddamat kaimudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka. No ni Annalyn ti maasawam. Nasingpat matlaang dayjay. Akas ki ni Jonah. Dito'y kapaylaan sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na.
Talaga ana urnos iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Ano da ito eh? Basaag man. Diary? Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Naganagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ag padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito salas, friend. Pasensya ka na, nabayaga ka nagdigos. Naboring ka, nanguray ka niya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha. Agar mo sartanton. Tapno makapantamatan sa pa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anyalangan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bali. Adamot ni Gemma akadwak idirabii. Nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, isa adikan agdanag may papan itiday ta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabii. Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. Nait baga rabiim, aling Annalyn. Umay ka manan pasyaran. Nakababain samat. At damat gayang bisitam. Okay lang, Manong. Nasayaat kit di ate may ka. Tapno mayam mo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukin ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito eh, tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itatana ka pa naman tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la ko ma, taadamot kan sungbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpot ka nasayaat ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudnong kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti datdaton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinangag ko, Annalyn. Aklunan na kon. Oh, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay san, Kakaiso na analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka, taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay,
Amom, no kayat kun ti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man no ay ayatan nak. Iso nga inaklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman, tirik na ni Alfred. Taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin. Tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn. Kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil. Tapno mailamang na, ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat nga kasarta. Gaputa masapul am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat na. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay, saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasing ko adagos ti panagkalay sa ta. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayem ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayem ta. Nakaskas daw matay ito nga inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, orayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat ba't lang, no baybay ang nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay. Sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga orayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan friend, orayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kini Manong Ramil. Apay akas ditirik na. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtatrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Adtoy Anya? Ngam aping may pela ng yag. Adumot ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Uwan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa no kas dyan na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayong ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay akas ti reaction ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga gawid.
Adapay ngamin pagnak, sakbay nga agawi dak. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yung adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah, a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan gayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor da di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsalitaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak bata nasayat kan ka. Talaga di ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibagal. Pakawanan na. Lodyak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo di. Uwan na Annalyn. Kat naklaatak iti deja anamuak. Jack pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbag at may papaniti dahil kini Jonah. Sigurado agurang anak dahil Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw tipod no ariknam. Gapot adyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak nagsakripisyo para iti daita. Ngam, masaksakitan ka saan ka di? Aklon, ngam kabaulak na ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga oray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak namin no maibawin kan kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Ngam, saan madgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nulukluk ko lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. At sigurado ang masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Ne, apa yan pare Ramil? Itamang pa'y nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Ne, tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno, inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Ibain naksa, gaputamay sa akla nga mandalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn, may papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan. Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil ka ni Alfred, tapno aginumda.
Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred ka ni Manong Ramil. Gapoy ti kasdi adjar na. Ay, no amom la ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak makisarita kan kuana may papan iti day ta abanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Jak pa'y pulos na rik na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Jak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngamjak man gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdatan kanya. Impagarup ko no masursuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito ang amo ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latan ti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno apanagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Kat agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramin, manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao anak kasaysaya. No, anya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod, nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Wan manang. Katsapay lang ko mata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Ngam apay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkeram ti riknam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti daytoy a napasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang unay. Gusto daytan. Itulog ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe anak pahilan, pare Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya tar aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumrat ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't ka lang ako mustaan. Kumustan ti riknam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya gapo iti napasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapo iti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil?
Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta? Manupay la abulan ang nagkarelasyon da? Ngam nagwin na swasdan adagos? Noong mumlakom ha. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Jak amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot na agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanan akas itisigod nga open ka data. Jak man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Wala, ag lunch break takit din. Oh, dajayan ni Annalyn, agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di ang mabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn, anda ka man? Alfred, mabaling ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, Omega. Sumra ka pa Omega, agtugaw ka. Agyaman. Napatag sakit iti gagaram Anya ka di dayta Alfred, pakawanan na ko. Namjak ing gagara ti amin. Apay nga agsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary, tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak ing gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Anya ti kahit mo asawen? Diyak ko makayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranag. Nasaya at pagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. At sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunag kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, jak amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya gayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan nga rod. Tinasaya at kasarita tanto tapno maamuan tano apay. Wen man, madanagan at namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay.
Iso arong banglaang nga agbalin tamot anasayaat kang kuana. Day tati si Bubo kalaki na po no, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi kini Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa Jack kaya't ang madatangil ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amo na niya tisawag. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no ariknak. Ngamawan ti sa bali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayabkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan. Jack maikari da ita, Annalyn. Amo mat apulos nga awan ilimlimad ko kan kuana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No, kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik, Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakmeten nga agkabsat. Panawan kayo man lang dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisang tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Jem, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na tilimad arik na kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayabkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklon na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti dayta yapanan. Kat, anya nga rin ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga dayto yung aramitan. Ngampat yung manwanasan. Tsak inggagara ti amin. Tsak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Handa ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngam adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man gid di, yung taginom. Pasensya kan pare. Nga madapag nami ita kini Jonah.
Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay-may saak man, gaya man na mapanaginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pare. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang, pare. Ay na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masida? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay ka lang ang nakasangod iti lamisaan. Ngam di mat makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam nita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay diti sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto into madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itahin ti bagbagan? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Ay, anay ko, agkidal kamitan. O may kakid din, ituloy tante pasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y pusok. Mamati akmat keti. Aglamlambingak laang, Alfred. O sige, agpasyar friend. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agpudno ka man kanya. Ada ka ni parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribokam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kini Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramit mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam tiriknam ka ni Alfred. saan manang nilang Alfred tinang ibagat. Mabutangak ngamin. Ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasaya at ingkakasarita ni Jonah itamat laeng. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na pud ni tigayem mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito, iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag na ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis na dito restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Jama. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di amon. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya idikalman. Nakunana nadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amon may papan iti dayta. Uwan, Alfred. Aklunak. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka na.
Amkat nga mga nugumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papaniti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimot kini Jonah. Nasayaat nga rin no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adangag sakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Dandani itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita, isong adda ka. Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayat latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si Mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang. Awan magsaritaan mi ita Awan mo tiimbagbaga na. Ingkalatan ka sarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Loren, taas ikasuna dagiti ginatang ko. Ta nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanya. Sa kunti makamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko niti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga ah. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kaya't ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di malaagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di? Wen, Manang? O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman na. Ay, sapay la ko ma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. Nini, may batan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko basahan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analakdan ni Annalyn ti Riknana, kat inaklon na kan ni Alfred. Ti pudno amarikrik nana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na.
Iti may sangal daw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na, tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apa nga gamuti dayarik? Iyag mo kanyak day ka. Anya ti kaya't asawan da ito'y Annalyn. Nukasta. Nabasam ti dayarik. Wan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagay-ayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katjak ing gagara ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanin na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kapot at kun kayat nga ilimad kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amarikla kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy ti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uya. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man wana saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya, Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apa yan nagbuta nga kamangibagakan ka iti may papan iti dayta yabanang. diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka na. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yung gaya man. Namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot. Kasta ka di Alfred. Sana kasta ti kahit ko asawan. Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Jak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamat ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Alay, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di na kanumat inggagara. Iso nga awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka pa'y agin na, friend. Baliwan tayon to lang ti agsasarita. Inton agkalman ti riknan. Wen nga agpeso, Jonah. Awan na saya at ang mapanunot mo. No saan ka nga agkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit ang naklaat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko ma. Tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamu ti Diyos. Diyak ing gagara ti kaste anapasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Iso apatsyak ang maawatan da kan tumutlaang. Chen, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang day jay. Ngam kinapudno na. Traidoran nakto kat agawan na tinobyo. Anya?
Jonah, saan mat siguro nga ramidon ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapan no kayat mo. Ay, naglukon. Ay, Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat nginaramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutin na traidora? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabaso lakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pagkawanan na. Ngamday lang ti may bagag. Iti ka ano man. Saan ka, Trinaitor? Tanong maramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan ngagpampanunot iti madi kanya. Aramid ako niya niya tirumba. Sige, agpakada ako. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanya. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangag. Nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Annalyn? Uwan, Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalin tumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kun ang makitkita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Plano kyaga brought friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan amalipatak tirik na para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ti amin. Di mo ko maunay papapasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag ko ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo manan ti turong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Mamabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay nga min apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rodan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Ininutag akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taagsublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi ang naragsak? Gapotag paspasyar tamanin. Alfred, Anta ka di parikot. awan. Ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram kinkwana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo.
Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat ing gagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay lang ko nga. Tama isubling to pa'y tisigod a panaglalangan tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanya, gaputa ay ayaten ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga analin. Mamati akit iday ta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man nga maapay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakit-kita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamang lip-lipat ha, Annalyn. Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko nga. Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti dayja abanda, Jonah? Di mo table ni Annalyn dayjay? Apaya sa bali mo tanti nakatugaw. Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamatkan ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, ada ka di matlang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakita naklaang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod a panagpapagayam tayo. Lukasta, saan mo nakagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak. Gaputad di man lang nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarong karanta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kaya't amapan iti abroad, asaan kami pa'y makapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balay da inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka matgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Kan may isa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Huh? Huwag paiso ah. Ay. Oh, apay ngagsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? Talagamat ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pay laeng. Manang, among mati makagapo saan ka di? Sapay la kumata maawatan na. Di ka madanagan. Duwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala ah. Sapay la kumangarod, tanasaya at agasat ti sang bayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apong, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Labsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid a pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirik nam? Naggasat ka, pare. Tado ti mangipatpatagkan ka. Ngamsyak. Awan. Ne, apay anak ko nam dayta. Amo kon ti amin, pare. Amo kon. No apay asaan nak-anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak.
Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inatlong na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw tirik na na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas na tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditi maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay lang kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot ten, apara kan ni Annalyn. Manang Jonah! Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Love, Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Love, Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah! Oh, apay Lorraine, anya tinapasama. Apay akas na madandanagan ka. Agsao ka kuma. Kwa ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Jak amo ti aramidag. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Jak ngamin amo ti aramidag manang. Mabit lang. Inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yun nga kabsat. Masit lagurigor da ito'y. Kasta una yan titaran tayo. Dini ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpay so tatang. Isong agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panang ipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sanak pa imot nga agtuglab. Adaman madamag ka. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y narod tatang? Diyak matamuno kasano nga asikga, kan kasarita. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namat inggagara tinagayat itinubyom. Mabutonak lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Mga no maibawin kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn.
Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runa kat saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, ang mapan? Ura inton bigaten ah. Sana bali. Awan serek gaputa Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, inton bigat. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapod na. Kailiw kumuton da iji agayam ko. Rumbang lang nga kapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la ko ma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbuto nga idi. Amangan ngamin no. No maibaw inti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sikati inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumip nga. Apay ading ko, saan ka di arungkan? Agpasyar ka kumamot atap na makarelax ka. Masadutak manang. Awan mo tindagiti sigod akakaduak. Di Gemma laungan. Agpasyar ka ah. Di ka kulkulong latan dito'y balay. Uwan manang, mapanak tulat ta. Agurnusak pa'y dito eh. Nakagulgulong amin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag. Gapota makumikuma. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan ah. Tapno adda ka doang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag na oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di akailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin ang muno. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka unayan. Turay siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapod na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ako na eh. Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Huston day ta. Jonah, damagam man kit din. Ayan ti pasarabot akin kwa na. Apay nga ipadalan mo pala kanya. Talagang adda pasarabok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaan nun. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga ang nakaragragsakak. Nalaganon tiriknak ang makikalay sa ni Alfred.
Nang runa kat, naibaga ni Annalyn, anak kalipatan. Nasayaat nga rod no kasta manang. Awanan parikot, no bilang ta... Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang? Mabuti nak ngamin. Amangan nulapdan na kami. Anya ka din day tanga ibagbagayo, tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din na ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka, nga addan nobyo na. Anya? Adan nobyom, ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry manang. Nagamakak ngamin, nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Angam agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang, ni Diego, akabsat da manang Annalyn, kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak amismo kan ni Manong Diego dayta. Katpudno, friend. Awisim nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, ha? Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga no santon nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale. Italaang mo. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't fitted ti gown ko? Huwag ka di. Mangan kalat na. Gaputa uray lumukmag ka. Kat ay ayatin na kantulat ta ni Alfred. Wan apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat. Kan may sa, addan boyfriend ko. Ha? Umay kayon to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam amok to kada kayo ti boyfriend ko. Agpaiso? Wan, pudno ti pagbagak. Iso nga umay kayon to inton kasangay ko, ha. Tapno mayam amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iti abroad? Saanon? Di na kon palubusan ti nobyo. Agkasar kami mat kanun. Anya? Amangan no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragrag sakak. Diyak ni namnama nga agsubli ti sigod alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga main asaan arumbang agumura akan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo ni Lorraine akabsat ko. Wanmat. Iso arumbang lang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin tayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak naggatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na nga inton bigat. Ay, uray siyak. Adamat isagot ko kankwana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, manang. Tapno sa anak ang mabainan kankwana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado ang maklaat dagiti gagayam mo. Inton makita,
Kan maam-amu dati nobyong. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada. May papan itinobyok. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang nga ruden Ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang. Mariknak matan ti banog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas kay tiday taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di ta banda. Happy birthday, Manang Annalyn. At kisagot ko. Agyaman nak na rin. Angam saan ka kuman nagtaktak pay. Naragsak akon nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman nak, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman nak. Uy, nagmayat matan ti isom ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam eh. Anya? Saanan, Gemma? Jakon kaya't ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayo kit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman nak, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti day abanda. Annalyn, Oh, apaya kasta ti panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanin ang masapul ang maamon na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda ngamin dagiti panag, asaanan arumbang nga ibuksilan pay. No pay kasta. Agyaman akan ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arim musing nga ayat ko kan ka. Gapot hakas jay ti rumbang. Naamiris ko, arumbang alipatag tirik na kan ka. Gapot sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita, kit na ornosan ti amin. Umay kayon ay, jayan ni. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Kinablawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na. Wan ngagpaiso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay pa'y nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kasladyak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil matlagay ang tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pa'y lang nga amok day ta. Ha? Anya? Talaga analaing ka nga agilamang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito'y beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mat ni tatang. Wan nga agpaiso. Dayjay ne, nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Oh, anya day ta. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan anarakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simangbay apan nubo. Ket ti sigod asaan apan nagkikinnaawatan idi. Nasulbar itan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapauluan, Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.